Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka ePitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Sala dinyeke bruku. Phela tshisa kona. Ani maniga. Manyeke tsa bruku mo fika maku. Loko ro ku ri okay a ni ngo swi nge endle ka a ku na Gavaza nga ta dlaya Nsuku so yi nganga leyi yi rini yona cause a swi tirhi leswi nga swi yi nga swi vulavula. Sweswo swi vula ku swa ku avala ti likes. That's why na post liyani for the first time nge like kuma ti likes to tala. A ti ri 53 likes. For yona ni vula ku for yona that time. Worst podcast ever. If it was up to me, I very far wa channel leyi. Aveza va ya celela valava. Se va lava va nyiku. Ava ti ya mgame na celela. Se va lava va nyikwini ku ona no. Kuna un'wana ro tsakisa ne. Eka Boxa. Kuna segment yintshwa ne. Yes. Leyi nge le kusuhi. Leyi vango hi le EVUHAKATIMBENI. Le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani gang shangi. Kombe nga onela sound ne. Ni kombe ku hi nga onalani siku. No, yo onela sound celela. Already risiku ro onakeni ku va ku ke swivuli moyeni. Hi nga onela sound. Kahle munhu loko a fana buku wa ku tala a fana a tsarisa na David. Va yingiseri manje michava ne nta mhlamuseta ku endlekini. Ta ponya nga ri khale Ka ponyetela. So ni kula hile ka timene ta ka Gaza. Yey. Se vuyini ne. Mako sungula timhaka ta ku mi ta hlamana ri na lo wa nhloko Mgobozi anga kona Mgobozi wa ikuthwaseni ikuthwaseni masita ku munhu kaza wela veri Evunganga u faya kuthwaseni se Mgobozi u hlangana khombo anga kona wa ikuthwaseni maka n'wani ku di 10 May ta va ri na birthday ya kata Yesu kwala a preview tava hi ri na birthday ya nkata Yesu la nga ta kha ku namba swinene ku ta kha ku tsakisa macinelo ma kona hi to celela kunene then ku na ti-tour hi nga na tona ti-tour letona ti ta ya a Inven University of Limpopo UP date humini na le Mpumalanga le ku University of Mpumalanga yele UP date veri humini i ti 6th September ne ti 6th September loko ta hoxi ane ku ta ku na dyambu ri kha swi hisa nyana kahle nyana a ku ri kahle ku ta kha ku namba kwala ya then timhaka ti tele ka Gaza timhaka mi tiva ku ti nga heliku before futhi mina ndzi ri vudyelweni vhiki leri ya ka rona ndava ni ri ka Dr. Sophie kuna yini kuna party ya Dr. Sophie kama ndo so foma ku itiku mina na ri na ri va so ya ka mphakati ya ndzi ri ka mphakati bot u dyela zile tinyiki mata munhu a suka lawa ya mphakati a vudyeleni wa nga rhume van'wanyana va nga le kaya va nyika mali hambi ri endumbeni va nga tsaliwangi na to dyondzo ta ku mali leyi nga ngheni endumbeni mani ku mi rhume van'wana va ta kota ku shut mic va nga ta shut mic se kosa se mtsunga va celela hi ta va nyiketa se ku a hi na vudyelana lebyinene va celeka nkarhi wa swona a hi ta va nyiketa ku a va yi va kuma mali ya va ta shut mic swa hlupha Diamond Walk kwenca ku ya pfula Diamond Walk kwenca uke se ya pfula a ya vudyeleni ya mina naya na drop so pashiya man drop Mgobozi so pashiya na sho yi lunghe contract ya vudyela I try underground that's why I'm going okay iplake ya pfula ku ta ku namba ya so ba ta tsanga ku kwanja ke munhu wendla swi swa straight swa proper motse swi vula ku proper nto vutsa ku ta ku no man artist mara loko kana vo kwanja ke ne na hletela nyana ku vumani va ta va ri ku ready ya ka line up so bad va dir ko mayenga ne so ba mayenga ndi va dir kona xi kombe ku va na J John n'wana J John just speaking of you want a performance ya J John ya le UL
yale UL ni voni Professionals, ne? yeah ni voni snippet nya I think 30 seconds ne oh crowd layer la Aha. ULL machanga. UL le ka Gaza la ku kahle lava va nga pona ne ku ya ka Thembisa va tshama ka Kobani vale UL They reject the Tembis. tale ka Nkobana Thembisa siri kahle loko wala ku endla mali ne u nga sungula xikobanani a UL like nga endla mali ana ava fikeleli ku ya ku tala ka Kobani lava ya dyondzo yi va amukela ne yi ku kota ku va yini lero UL ne I Thembisa lontsongo nyana yeah Tembis la private school. private school la ku Yeah, busy ama go mkombe go J John ka ko kwanchao ke. ya kwanja uke bona fana because ni voni demand e khala khansi vole leswa ngore ka Gaza xin'wana xa ko lexi xi leka ku nyana ka artist ina I performance amachini kam mo fika kwala ma fika ma imbele va nga vo lip sync masiku lamawani maybe va yi ri off my sa di nyeke ti bruku brother artist akon ani maniga manyekisa ti bruku mo fika maku sheli wona kha ku itso Ah, guys, so J John ne kuna na lele palms xinini hey deman xiso loko xi performa ne deman xa perform a xi fika xi ku xi vinza matsakusa ingoma xi sika xi famba because ngoma leyi ngoma yi tiva hi Celela sorry because sorry so na. bayisa maka te Celela so yeah I ngoma liya ya tikwati in fact ngoma leti nga humesiwa J John la or maybe are party ya tona ne hi kwata ri ku trending ti le ku fambeni kahle ngopfu ande na do J John siku rin'wanyana ni dyeni ku ngoma leya ya dzunganenge a ni nga teke enhlokweni mina ni teke enhlokweni mhaka wena every day va tsundzuka every day ni hleketeke tshama tsali ku dzunganenge dzunganenge ngoma lexiya hayi bango ngoma leyi yeah yi ba ku dlaya then I kome kusuka yin'wana mhaka kwala vhikini mina ivhiki ni tsalaku why va ka munghana lonene like nte kahle I ntiyiso na ku va ka munghana lonene veteri ta ka Big Brother ni kusuku a va tingheni veri va swi vuli moyeni unsure u hlamuriwini xivutiso xexo van'wana va swi vuli moyeni se van'wana va ku va ka munghana lonene vele a va tekeli Matsonga enhlokweni xitichi a xa Matsonga but ku va na un'wana records a fika a ku va ka munghana lonene ve nge advertise swa ka Big Brother hi mhaka ku va compete na multi choice SABC yi compete na multi choice se ni ti vutisani ku na switwa swa ka Big Brother a ni hi humeka a hi nga ku va canvassela suku a hi ku at least interview because Big Brother yi herini Big Brother ava advertise na u le ku trendeni suku ava advertise chumu a va advertise chumu ma twisisi va faka munghana lonene yi nge teki swa ka Big Brother hi swi titsala then ni ti vutisa ku why sweet guluva a interview ka Ukhozi FM actually called the man interview we Ukhozi party ya SABC. Serious? chekani kwalano Mon check ata famba hi vutisa ku. I party ya yona Party ya Ukhozi SABC. masibona se mara why mngana wa hina Nsuku va nga interview ene kuna nongonoko kun'wana wa ka munghana lonene ne vutisa hi xikarhi xo kwereta lava vanhu lava va nga le ku endleni ka something maybe ku na nhwanyana hala ka hina u endle I doctor ra sikun'wana na yehe u yini kwalaha ku na yena un'wana mani na yena u endla swo modla ne na yehe u yini ka swa ato sweswo khale I think last year a va vitana vanhu lava va nga le ka TikTok va tivekaka va nyiketa 5 minutes nyana va va interview you understand ni ta vona va hambana va nga yela for example ne kwa ku munghana wa mina Salvation Khosa u yini va n'wi interview hi content ya yena leyo yo flash and content le a ya yena ya mina content le ya wena se ni vinti ku va munghana lonene va lavisisa na no mara ku lavisisana na swivona mara swa suku swi hinkwako ya suka hi la a hi lavisisiwi na va lava va haxaku ne loko va tshame kaya va nga ri ntirhweni kona va swi vona ti-trends tshama ti ri kona hazinele I yini reason ya ku vona va tumbela hi ritivo va ku ri va compete na va multi choice ku va za va nga n'wi winani because a ni nawu ni ka TV ne loko ya ka TV u khotira ka la mi compete-aku na vona maybe le ka multi choice or le ka SABC loko fika la va ri yini va ri tu
loko vula ku loko vula ku tirha kwihi se why na vona va n'wi byeri ku a nga vuli swa swona so kumbe loko a vula a nga vuli ku big va brother filter u ta ku boti lonkulu a ka boti lonkulu a ndzi ka boti lokulu hey kama ka lewa ku na swo tala ngopfu loko kwala ka le Nsuku lewa se ku nghenise na BMW ya Gavaza hey ya kuna post leyi nga yi vona khosa veri Gavaza a ya teka BMW hi xikweleti a yi xava ne hi mhaka ku u chava ku Nsuku loko se a ta wini 2 million u ta fika a koka movha un'wana wa xiyimo xa le loko chimeni munhu mali yo tala ngopfu a teka nga xa movha wa kahle ta fika kwamula movha liya a vuya na yona so Gavaza u chava ku tluriwa hi Nsuku se swa Nsuku a nga winangi veri Gavaza u dlawa hi swikweleti swa petrol ku fana na leswi nga ta tlhela swi vula ni ku va ta ku nela va dyela or ku yimeleni loko mo tsundzuka 2 weeks or 3 weeks back ne loko hi ri laha a ku ri na life yin'wana a hina a nghena Gavaza loko a nghena ni ku hi ni khandle kha hi huwa ni ku mina profeta ni ku na ku profeta ni ku profeta kha xava u kha u xava BMW ntsendele 200 yindzele 200 BMW yi tata hi ku mina na sis Gavaza hi bobot na sis a ni swi tiva ku ri yini BMW ya ku xaviwa ne and a swi vuriwangi sweswi last year a va yi lavi last year BMW liya ndzi nga u byele ku u tirhi loko ku huma BMW ya so ni fanele ya yi xava loko ma BMW 2025 ni ya ku kokini so a va swi vuli khale like swi nga swi na lembe ro 14 months so 2 months va swi vulavulini say just that ani munhu a nge tika Facebook or ka social media all the time akaku lembe leri taku nta na xava swa so lembe leri taku nta lunghisa ti mic ni xava tinghara manje a nge byeli munhu swa humelela ku u le ti planning ta yena ta ku a ya xava ti mic ta ku durha ene xin'wana xa koho xi endlaka ku vanhu va nga vuli swo fana sweswo ne i ku every day ku na nganga every day ku thwasa munhu so ku ri u nga vula swa wena tinganga ta kota ku zonda ku phela Gavaza nga rhandziwe and mental ta ku okay sweswiwani ne vanhu va swi voni ku Gavaza u be very much supportive ka mhaka leya Nsuku ya ka big brother na homecoming leyi nga endliwa ka Nkuzana are one of the organizers Gavaza the big organizer u tlhaka va baji bilanchi nga va vambirhi swi va fanele cause homecoming kasi yo le endlelwa ku yindlu already ku na ti homecoming to hambana kuna to homecoming to hambana kasi home ya ko hi kasi home wa vuya u vuya kwako an nga masivona ku hala kaya la makoni bengifika la wani maso so se va rangi va le accommodate lava humaka a switandini se yindlu ka Kozana ku hi kuna karala yinini lithabo itlane lithabo clean le ya K a kerekeni so hi ndlela yin'wana mngani wa hina va pfuno va okay moni nga nghenisi ku va ta theva ni phone amna ta kuyini lawa la mngani wa hina va ni wa amkeli yes mi safe la va tlulwa hi kereke lavaya ni management le na problem ka swo tala swa straight cause as make sense as make sense at hoka hi nga tivi ku loko ko wena le bush lo le phalabura a ta nga ngutana ngina va ta dlelo to mtinaro kasi xi tiva ku ne hi ku support masati a hi na problem na le bush van'wana va hina vona va yingisela radio mara I feel like vo tala va complain va ku wa nga ri swo tala swi yisiwa a masati ma phalabura bush alavo manamele vo Giyani asita la bazana lexi ndleni ku xivoko ka xa Giyani or ka Malamulele mi rivele swo po mara ku ri na event nyana leyi ku nga rambiwa Solmakam le ka vo Solmakam ve le ku kambe tiko leri ka Mdavula ku ri na event nyana sweswi nyana a yi ri kona mara anyway amariko I ndlu mngana wona na straight George ka Solmakam ka nani ante wa ku pfulwa yi George nako ka mngana ni va swi rhandza ku spenda no ka swi va swi nga ri ngopfu for example mali nga tshama hi ku ni kombela ku mu momo body phete mini phone tamtani khoma vele ma tsundzuka swa vela hi swona ka yito ni mali ya ite mini fonela han ku ite after la loko video loko is trend leswiya va yi
ke la male tsa kona ka nyike kwenza mandisanyana Ile revele pet. Bayinda. I think ba mngano ne ba abatirisi butlhari ka rin'wana abatirisi butlhari like madila nga ri matirisi with emotions kahle la ku njoku va ka Munghana Lonene va fana na Misa loya a teka ku ti video I khandlela yeah Vanhu va yevuleli. u rhanga u boxeketa tlhela instead ya ku ri wena va ku lift ani va lifta ririmi na Ene ntirho wa vona lo. ntirho wa vona phela Na leswi Munghana Lonene na swa. va Munghana Lonene va nge byeli hi ku ti teta tinsimu to ka ti nga ri kahle ti nga na quality ya kahle ni chayisa ku Chaya kule. ya ti nga na quality ya kahle va ku byela ku risimu fana na quality ya so mara u yingisa ti tele Swa fana va yingiseli muzamo hambo va nyika va chayisa swa vanghana wa vona. then loko mali ya ku tlhe ku va na leya ku ku na n'anga a nga tsala timhaka ta ku amukeleni Mashava u letini Khomi na mendlela. Mashava mpfukeni kona hayi vo disturb va swi rhandza ku disturb ka inani leyi celela na problem ku na nganga yi nga tsala timhaka ta ku Gavaza la ku dlaya suku Hey. Nganga leya yiku Nsuku fambela kule na Gavaza. Ku ni vona khombo ri nge le ku tendetisa ku yena. Ene yi ta ku lahla soon. I think it did 2 weeks or something like that. Vic Ivete viki ta ku lahla. Ingange Mashava. Yi byela ku Nsuku lo aska ka Big Brother. Ku a fambela kule na munhu loyi a kha n'wi campaignela. I mhaka u lava ku n'wi veka hansi. swin'wana ku laviwa ti-likes la wa a nga emaphoriseni hi ku sweswo I crime ikulukumba ngopfu la tikweni ra hina Loko ku ri na vutandzi byo enta loko ri ku ri okay a ni ngo swi nge endli a ku na Gavaza a nga ta dlaya Nsuku so yi nganga leyi yi ri yini yona cause a swi tirhi leswi yi nga swi vulavuli sweswo swi vulaka swa ku a va la ti-likes that's why na post liyani for the first time nge la yi kuma ti-likes to tala a ti ri 53 likes for yona ni vula ku for yona that time Automotive K. Hakuna K. 50 plus 3. For you, ni maka post liya. 53. So mara no man, no among the likes ati la phela kuvulavula refu. Va le refu ra ku munhu o ta va ku suka kusana munhu wa so because u lava ku dlaya. Bete bossa suka kana isukura hosi yeah ai rukanda futseka Ai futseka ri ku hlongola leswi ku hlongola hi ndlela ya vukarhi. ai rukanda futseka Ku hlongola hi ndlela ya vukarhi. fuko byi mfundzi ka wena Loko ka leyo ne manager Philani eish Asman. a ri kosi no majomela eish mara continue on man mahosi ya manager Philani and pala na Mike manager Philani ava attend kosi wa majomela majomela emisa loya a ri muhashi ka MLFM ma wona MLFM loko xa ku Ya kusungula. a xi ri na power yin'wana Kulukumba ngopfu. hikwalaho ka vanhu vo fana majamela a va ri tele a va ri ku tirheni vo chava tirhini a va ri swi na power so laha manager va nge te va attenda kosi lowa loko va attenda kosi lowa loko I think a vula ku paka or a vula ku huma va bisiwa A vete va busy va yo tshama. Vete va yo kuma movha busy. Ayo huma. wo foka go vulavula kwala ni khani lava inani liya green mamba bezweni Va xikhumbini ene nga va xikhumbi kambirhi. alla ku vula swin'wana mara mun niye No i swilo leswi swi nga leswi ye ma rini masha bisa ku yini movha nxexa because kambe va nga xi voni. okay guys Vona. mga vula movha wa manager u bisa ku yini movha lowa Kumbe va nga wu nga voni. yevuliwa alright guys mone mi tlhela post ya manager ne Please. le yiri I understand ne munhu i nga n'wi zonda a nga ku onhelangi but leswi ni nga swi vona ka Mapapila village today at the funeral of our brother Majomela swa vava my car was packed I think maybe mother why it's already packed not packed I packed I'm sure packed
No. I fight on a P. Why the common no major? I thought we get pegged because Was pegged, ne? But out of all cars at the funeral, a polo hit me from the back intentionally and say sorry. And so just after, I am organizing a car to help me fix the problem. Another buggy hit me again, straight to the engine. The guy was drunk and started promising to beat me. Imagine in front of people, Uncle Sin, Now my car is too up, ne? Can't even start. When I try to understand, send la ubiwa. I'm more vashishesh. Ivan lava batikomba kabarna hit coming. Lastly, I'm sorry to everyone who I have wronged. I don't deserve this. 2 accidents in less than 30 minutes. I will leave everything to God. That's what I'm making I pack because ngare kuna one commenting why you go abasaka kuphakenga swakudya. Loko va vuya va kuma la kwa va jala movini. Ba movha wo sa ya la kuteka kahle. Se ikhuhla khuhlweni. Mara no man, manager loko itsala swilo why itsala ikhaya kuyazondiwa? Tiso mhaka ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga kwa ka Gaza ne a nga na content or a vulavulaka swin'wana na swin'wana u na tona ti-enemies vo Gavaza vo hina vo xava vo endla TikTok va ti cinela hava na munhu va hava ku va tsondiwa munhu un'wana a faka opinion ya yena yo karhi ka swilo karhi swo bava na valala so no fana manager masitoko ya ti vulavulela manager so that's why yi va yi swi tiva ku yini ya zondiwa so va sala va nga bisa manager la like akuna chomo xinga endleka movha ya fambi va sala va nge pfuni chumu ya swi tikomba nga ri va te nge endli chumu mara ya va tiva manager anite I pholo na baki timovha swi easy ku nga ti rivali ku bisi movha njhani but vanhu kuma va tani loko pheko a ku tele la phexi xa xidumini a ku tele la so mara lexi nga tsakisa I ku manager yi te I think after 3 days or 2 days kuna n'wansati un'wana a hi fonela a vutisa ku movha njhani se va ku movha a xikarhi ku tekeni maka finance and stuff ivi mali lava va senda mali va ku yi ta kota ku lunghisa I think va sende 50% ya swilo leswi swi laveka ku lunga ya va senda mali maphorisa a ma nghenelelanga mani maphorisa a yi salanga why va nga ngheniseriwi maphorisa why ala ku vulavula hi rifu ra munhu un'wanyana maphorisa ma ngheni laha munhu a tlumbiwa accident xin'wana xa serious ngopfu ene phela nghenisiwa ene phela wa yi la yo park ene lexi mi xi bakmbili na I ku yi ri demand wa bag loko se abc loko yi vutisa ku swo yini ala ku nyika ta vuswa ani itsaleka post ku a nga ta swi kota ku la vele ba manager mara phela loko we dlimbeta manager nga va na problem so swa fita problem yi hlamuseli kahle problem yale ana ta ku manager I munhu loyi a tikeriwaka so makuma ku yi luza balance loko unge lu na manager ai munhu o ta ngisukela o lona se de cause mas loko a swi fita ku swi maphorisa ko yi teri munhu lawa bag ala ku yinapa un bela ku u busy movha mina vo vona ku a venge the next Dona problem ya Celela namuhla. I Celela hleka ku. Celela ayikho. Like okay, ikwena stock manage na problem ya nenge, right? And they like loko timela timhaka wewe. Ufo ya nyipini. No. Kati. Ule ku hlamuseleni. Majis. Loko ufo ya nyipini so boha ku tika se. Ayileka ximxolo. Guys, no man. No, I'm yinge ngonya le yitilo yenomo ngonya u banjani mara manager. Mara no bayisala bane aba into swin'wana ka manager kuba ba misplan because so I'm msone kumteri ina problem ya swa timali. So you go 50%. At least aba 10% nyana le ngasala abazami demand lesha. Hey. Kuma ka manager kuna munhu un'wana ka Gaza xitirhi xa hina demand xa lavisisa ne hina van'wana kata yeso a n'wi tiva ene ne tlhela hi ri na yena kwala hi ti 10
ta May se siloko swani ngopfu leswiwani swi nga nga swiloko leswi swani ngopfu Swi swinene. dava ri na he kwalawani Gaza Bosch sizwe xiri byi ya mahlweni vulavisisi xiku hi lava va teki picture ka movha leyi transportaku vumenemene bya ka Gaza hi voni phorisa yini rimi a ndzhaka movha yin'wana ya blue movha leya blue leyiwani na Gaza Bosch a yimi ka yona mara i picture i picture timbirhi like la swa khala mi kwenda ka pick mix yeah. laha yi komba phorisa laha yi komba Gaza Bosch vanhu ve ri phorisa nkata yesi ayena ende kuna okay vo tala va futhi na before itiveka ku rhangi ku tiveka phorisa phorisa i vumbhoni marima ne u huma hala ka Malamulele ka Madonsi Madonsi ya oh yeah ni swi tiva hi mhaka ku hi un'wana wa hina va ti-influencer ta ka Gaza hayi to influencer mahungu sharp so a ri ku cineni se mina question ya mina i ku xana movha leya blue mina a ni fambaka hi yona i yin'we na xana va tekele vanhu hinkwavo lava nga ti xava timovha letiya va ku a fambi hi yona vuyisani movha leyi na Gaza no mata ku yini i ku vanhu nga mhani liya va lava ku n'wi tiva a ku n'wi tiva ni hi ti 10 ta May va ta n'wi tiva khale ka hi vula 10 ta May tanana esizwe na wena hi ku lava la hi 10 ta May u ta kota ku byela vanhu va Gaza ku ri a hi phorisa hi that time ne ndzi nga vona hi ya Durban va rhangi va ku i vumbhoni marima and that time vumbhoni marima a ri kwini a ri Cape Town mina ni ri Durban ne ni endla na video call kwa vanhu va ignorant yeah we live video call ni recorder mina ni ri ka call vumbhoni a ri ka video hala asati ku huma voko ra lowun'wanyana se mala yi kahle i ti-proof tingani ti mi ti lavaka ta ku a hi vumbhoni ivi foot van'wana va tlhava ku nkateko jahuka every time loko nkateko wa ku posta ka Facebook mxana wo n'wi posta kun'wana na kun'wana na ti-comments ti ngo hi loyiwani nkata yesu na sweswiwani no posta something ka TikTok ne mi ta kuma laha ka search bar kuma ku nkateko wa Gaza Bosch swi tshama swi ri so mara ne mi lava ku vanhu va va free ku tiva nkata yesu a swi hluphi mi vona mabodlela nyana la siku leri a ri ta va ri karhi na ndiya ngopfu la ndhaku la nga na bar laha restaurant lowu a nga ta tshunela ne yeah lowu a nga ta tshunela ka ku vumba hi nga vumba hinisi mos ka ku vumba ku kata yesu imani kata yesu we a nga n'wi tlumba hinisi and demais budgeting stage budgeting kama ta ku budget mali muni but it's fine a ni vuli ka Facebook ka ya mina fam ya check budget na loko ku ri ku na van'wanyana va ti-podcast ne va nga lavaka ku vumba ku nga ku ri mani loko ku ri la ti-mic hi nga wu loko ku ri u lava malayiti hi nga wu xavela u wisa khandlela i bazela na merchandise and speaking of that ne kuna mpahla la kuna mpahla nga na yona Gaza Bosch hina majesi hina swikipa swa Shangani gang mfuna number leyi nga laha hansi loko mi swi lava mi place your order and then mtlhemisa na khala na sayizi swilo hinkwaswo na ku mi lava ku tsariwa ku yini then ta mi odela swona and then swi fika la mi nga ta mi ri kona hi yisa hinkwako swo fana na sweswo so yeah please a hi odeni Gaza Bosch tireni timhaka a hi tivaneni ku na a hi tivaneni hi nga ta va yi ri kona hi ti-19 ta April ne ka hi tivaneni leyiwani ve ri tisiwa hi Spitainment events ne yeah ku na vanhu vo hambanahambana la Easter edition ku na Master KG Karishma Shebeshit King Munada Benny Mayengani Somizi Vulela Mawukend Fat Cook Vises Mahuta Ken Kunene Janisto and CK ne lama manga vekwa mari makulu mari bold siri ilava vanga vona ka karhi wolowo lava nga tiya music each again mashamta sport ivi ku ta lava n'wa va hataka laha hansi ku na vo J John Prince Rangani Dr Joshi Rimani Hlavusikiza Mlandzi wa Dzumba Sam Free Shamakhombo Themba Nyati Miss Lay Cool B Chavi CMC Wayne Ntengo DJ Mumba DJ Henzo Snampaka Gogo Dance Solmakam DJ Mfundizi DJ Namba Ruzo the Pro Sipo RSA Pastor Donation Shongi Black Me Pro Masupa Mimi the DJ Teaspoon Lady Shix Matandis Theo M
DJs Jepa, Slow Ben SA, Metro Beats, D, anu di rock hai. DR. DR. Iman DR. DR. DR aku rio di rock. Di rock. DR ne? Okay, shabi tang butis. Isim tayo kwati sungsa sueso. DR ne? Yeah, ne? Okay, it's fine. Anu baru mau B ala ka. Kubana Queen F. You di rock ala ni bon kam. Anu mau B so straight. Aku namun ngas kata sama Nigeria. Ya. Anu gue mga gondol lah. Ay, vulela Ya, weekend. Chico, na vulela uma weekend. Chico. Chico. Okay, it's fine. Ke if you di rock. Ita budare, ita budis. Say with this. Then kubana Celela, McTrevor, Malux, Rude Kid Venda. Ne? Loko ncheka la. Ekatika. Oskama kama shikon. Di rock ngakon. Mr. Post angakon. Kuna Ben Mengani. DJ Gift, lo producer ya Mr. Post angakon. Kuna Shawsikiza, producer ya Ben Mengani. Eish. Kuna DJ Nam. Dr. Sandlen. Awako. Mara. Ndera embeleza kwini. Lerira icon. Dibana mena nenyanya ungwadla. Nenyanya ungwadla ledia. Ibla Jona masha. Amarta performance. Rata performance. Mara iku. Masha Why basi. Dr. Sandlen? Because that is the thing ala. Dr. Sandlen I think ya fita. Say nga TV ku bina karlo bengete DJ number zwi Dr. Sandlen ku loko batho khaba performance ngoma ina to koka tingu. Say nga TV ku. Shana, ipile nga ya mahlweni na. Ne? Siri loko okora tingovu ne. Siri na Mr. Post. Sibona kore kuna Ben Mengani, Dr. John, Shawsikiza, na Prince Rangani. Dukwan ali ni kulukumba mara ninganye kwa tabu sana minani kanda wafana le. Kuna notaka gift ya iretu ingelung. Cause number mara Sandlen I fight because something perform. Mara ta ita perform korta babo dobongwani bo bia and everything. Mara icon la wa. Kuna kuna DJ number kaya as chat remix. Ya ndako no badi remix. Chief kaya ndani stage. O DJ. Shim mara logo mara. Ya ida dingle ya berin. Si DJ. Mishon gwe. Wala DJ di mixer tsena la wati combine. Ukomalo kwe so utemeka busy. Well olanda gay no guys. Upati manya ku. So ini. Adam koko kama bande wako. Igaza bosha akavula. I mean. Ama ni shock loko I rambiwa inda so fana so aleke. Kumbe DJ kufana leker, fana leker shock. Love very short simple Select be my select. Yeah, because obviously this is saxo Allegedly. Very my select. The generational leker na mana me banga renza. Ay, so it. Johnny up. Na. Pagod tema kikilala sa mga ngom ga. Urtsikare. Utimo. Sama shimikisa tuntunga timberini stroke atlanga. Kwangena mbeli yanga iselesha zine from Ronane kukuba nyongo anistiku sio ashenzi kuyine mara So the temper ni At fan. kuri kwenele cool Fanginga upele kule ebika kunya. one always Yeah, so there were Grand Stadium ne. Ahitivaneni ya ingari. Na mina swinga ndleka njika kwala ya. Loko ku ri va ka masanyani va ta va ri na mina. Yeah, so what are gone ita va hi ri kwala ya. Then kuma na ti-hours leti nga ta humelela futhi ti 28 ta ku ri Monday. kama event le yarini Ya 19. oh then Ti 28 kuna ti-awards ka Malamulele a Blue Flame la nga ta kana fambisa tin'wana ti-category a ni ta ku rhamba kam so promile vana wena ni ka VIP sulera ni nge ta famba ka mfundhisi ya Gavaza tongini ku awuyi a ta ku dlete no mara kuna swin'wana a ta ku dlete mani a ta ku nuye no kuna swin'wana machava ndrambu hi 6 na madyambu ku hi suka 4:30 nampundzu Plus what Africa la mbe xikipa xo basa. ene hi mbala all black ni swi vona ku na chumu xa black xi fita ku mina vanhu va lavo ya tindhawini mashava
a fa hina yona kumbe course unfortunately mashava i nga ri loko ya Zimbabwe va yi nyiki tayela va ku yi nga yi kereke swi nga fambelani. Yi nga yi ka ritini ka vanhu. se leswo yi nga ha tangi la Khosa ke khosa yi medemo vona le ndlwini ti hayi A wu yi va yi la helo. ndlwini A wu yi va yi la ndlwini a yi helo Mara Va- vona- a wuyi liya a hi rivalele ka Pastor Gias ani ngo leta awards ayina theme akumbala ti all white or all gold ai ya tsaka nda ku heleketa mina nda ku heleketa ya ndanga na fambisa category yo karhi laya phela ka a va ku hlamulangi Se- va mfamba swin'we or loko ni kanjhani. gonya aka ka ni kombela ku famba na Loko va masenyana va va ri la kusuhi na mina masitoko hina hi le ka danger hi ku famba na wena na swi twisisa mara a ni nge fambi na wena hayi ku right a ni nge ku fambi right it was then ta music also music why Xitsonga I think very tingheneriwe ti-artist to fika 17 vo Sol Makamu vo Dr Sophie va Maponyani va DJ Mfundisi So vo Munji leswi nga swona ingaku i artist leti ti nga ti sponsoriwaka hi Lazent ne and i Lazent Music Awards. So Oh. ingaku i that nta vitana yini i community on its own. oh Iti Oh, because giving nabo kuna vo Cool B Yes. nabo va kona. Nabo va tele nyana. vo Munji group Vo yaliya Munji. Yeah. oh Yeah, so hi ta va hi ri kwalaya se mara loko vo swi plana kahle ne ti nga kula ta awards letiwani ti nga tinga kula ti nga za ti pfala na va ka munghana lonene makomba va ka timba yeah va pfala phela se swo lava proper planning and ka planning ya vona kumbe ku ba include na tenani that podcast because obviously ngetlelo ikhandlela na ti fly machine hi nga yi tlakula hi nga yi tlakula mara solma this one Oscar Makam why kumeleni damani Tsinelani ka Mike. na ti-events phela ti kona ta Oscar Makam ni vona kha rambiwa sweswiwani Ne? a xi rambiwa sikamakanga ni twisisi ku why ene xa yimbelela mara kwa hi ku vutomi byi cincini na xikazi a xi tincini xikazi vanhu lava swi lavi ku u ya a gigini ne of ku yimbelela hi timhaka ta vutomi swi taniya va lavisisa so hluvula phenti so va tsarisa ku hi swona so Ka swilo hinkwaswo hi wona Ka mdazazwe. masivinene ka swin'wanyana. hlula yisi ya n'wingi hlula yisi ya n'wingi kumbe va vo nyike tiburuku va ta ku tekela enhlokweni. fo nyeketa Yeah, ku nga tela I enhlokweni think- Then Basani Hayi. lowa Hey, podcast hey, kambe ri vito ra podcast ya Basani ai Vito ra yena, Basan Pretty. Basan Basan Pretty Pretty podcast. podcast Eish. a rambi J John I think J John ya ra vumbirhi laya ne ya ti-comment leti nga laya ne a ri na Mayiva a famba na Mayiva Ah. Hey. a famba na a famba mbaci na Mayiva ne comment ti nga loko ku ri a ti diletiwangi ne ni ta ti ndamhlela tin'wana ta tona ti a famba na Mayiva. mara Mara vhiki leri mi kwate. mara loko wa ha lava ni ku na commenting wa yingeti sayini nga ri J John ya interview wa Basani mara Basani ye host Va dyi nyama ya ximako. Va tele. nyama ya ximanga lava ti-comments letiya mara bete a yi ri very dull like swi nga ri nga prepariwangi so Eish. a nga ready for artist leya ene mbacha va ku mbacha xi va xi preparini Hey man. Kumbexana sweswi swi nga Bacha vula ina- hi Mayivava a ngete vambirhi ma lavana. Ma yi vona intro ya Mayiva ni ma vo intro ya Mayiva Yi na vucelela xikarhi. loko ya nghena ni u nga oxa nyama ya huku yi vupfa xa ha ba introduction xi nga heti ka xi ku mbacha ku penga se mara swi fine twanana ku na yina leyiwani Troy Baloyi a fika ku I only watched the interview because there is Mayiva. This lady should just stay behind camera. Her questioning was too low, and Mayiva started the questioning with a bang. Attack. yin'wana yi rini Even one after next time, please Basan tsala swivutiso hansi and do research hi artist. I ta kota ku yi vutisa, you'll do better. Din'wana next time mi susa xisasani xexo
ka ti-interview ta n'wina u susa njhani munhu ka eka podcast ya yena susa xixeto hansi njhani mara masumajena khosa ni fika nita amtini wa n'wina khosa ni fanele ku khosa sukani amle ku veni husband material ya kahle mokun'unya muti lowa la nga tini swona sukani nghena mara ne guys ne a ni lava emelela basana ende a ni lava vakatimba ni lava khomisiwa vele i timhaka ta ku hayi na hi ku tiva ka ha swi tiva ku a ngi swi ku hari wo ta ri khoma layani ne loko basana a ri one a ku ta va nga va na problem ne maye baba i munhu loyi a landzelaka music a wu twisisaka kahle ku tlula na basana a munhu loyi a nga le ka music so swi easy for maye baba ku a fika a kota ku nghena and na ti-follow up question ma twisisa so basani laya I think basani a ta ma good ka timhaka to vutisa ku hi n'wina mani ma vona general information about the person ku music ku famba njhani not ku la ku nghena deep because I believe ku since a va yera two a va nga la ta vulavula ku John i mani ku endleka yini a va ta vulavula hinkwaswo swi nge le ku humelele ka music ma twisisa so basani a swo boha swi n'wi tikela nyana and loko u kuma ku wa leka ku na loyi a nga le mahlweni ngopfu swi vhesa swi tikomba ngopfu ende xin'wana va lava ku na xona hi mhaka basani i xilungu ma vona because loko wa hi khomi ndlela leyona ya ku i timhaka to demand xi tiva music too much than yena loko mo cheka laha nga one ne comment leyi ni ngo yi negative kumbexani like yi zama ku la ku n'wi kurisa ku a cinca swin'wana hi leya xilungu ne a va gongoli timhaka ta ku a nga preparanga ka tin'wana ti-interview leti a tendaka na vanhu loko a ri wexe mara liya mahi va liya mhaka ku vuli rheyi ku a ku ri na munhu lava va ta n'wi compara na yena mbacha leyi swi tiva swo tala swi nga endla kona n'wana yi ku worst podcast ever if it was up to me a yi ve yi pfariwa channel leyi a ve za va yi va ya celela valava sesi va lava va nyiku a va yi tivi ya mugeu na celela sesi va lava va nyikiwini hi ku onha nololoyi okay guys ne kuna swo tala leswi hi mani khosa ku na swo tala leswi humelelaka ne vanhu va nga swi tivi hi nga fika mina na akani la va ku hi la ku interview Celela ne ivi kuma ku akani hi ku u huma hala ka va Celela swi va easy ku a ti prepare a vutisa a fonela ku ngwenya kwala a vona ti-podcast to hambanahambana ta va Celela ma swi like a lavalava swo hambana swo vutisa Celela but laniwani swi nga endla mi kuma ku spirit a va ri busy swin'wana a va kotangi ku prepare swa vona kahle then that's why va kota ku vitana mani maye bava va ku maye bava tano maybe ta kota ku nda landzelela ku famba yini a fa emafona Unphone, a ni la ta ku byela hi yin'wana comment ni nga yi vona laha ne yi ku the lady is confused ka topic ya rirhandzu u na definition ya le America ya rirhandzu a hi mabilomu hale ka hina rirhandzu i saka ra mugayo soko swi na vutandi no problem ne leswi swi na vutandi leswi no na ku mara xin'wana ku yina ni vanhu vo tala va lava ku hi define swilo swo karhi ku fana na vona i mihleketo leyi a nga vulavula hi yo tolo basana na mihleketo ya yena manjisi na mihleketo ya yena basana leyi n'wana mihleketo ya mugayo then na ta mi kombeta ku ri mihleketo ya mabulomu na n'wina mi vonaka laniwani ve ri yini ku na yin'wana ya Jeremiah ene mprofeta lo Jeremiah prophet hi vuyini kasi why mi nga nyiki John karhi a vulavula na hina loko mo cheka ne ku vi na ti-comment to karhi va ku a nyikangi xivulavuri xo karhi nkarhi wo ku a vulavula leader ku a hlamula yini so ku komba ku na basani swi la ku nene va ri ku dyondzeni a fa a tin'wana ta ti-comment a nga teki hi ndlela ya bad a feta a vheta dyondza ku ri yes loko munhu a ri ku vulavuleni n'wi nyikete nchasi ma vona then divuya dikwini i too much English ya yini ya Vatsonga magaza lama hambanyisaka ku ma tsandzeka ku twisisa ku ri swi nga endleka channel ya yena basani a nga lavi ku ya ka Matsonga ntsena wa vula ka comment famba South Africa hinkwayo yi ya ka maZulu na vayinene ene ku va kota ku swi twa yini xilungu ma swi vona se hina hi lava ku va ka nkovana va Celela va hi twa hi lwala Xitsonga ku swi fikela Celela lava ku swi fikela Celela a swi twisisa kahle ene ku a kota swi huwa because lawani a ku relative ti aeroplane la sound yi huma kahle a nge swi hupi Celela. This is a podcast, not a showcase show. Va jaha sisi swivutiso xa love xo ka xi nga heli hi swilo swa n'wina swa ha ri hansi lungisani
xin'wana swi endla ku yena yi n'wi tsakisi ngopfu topic liya ne yi n'wi tsakisi ngopfu mhaka liya ya love that's ku wala ku continue hi yona and xin'wana xa kona loko hi ri podcasteni ne ku na swin'wana hi swi tivaka hi munhu ne leswi hi nga ta n'wi vutisa ndzhaku ka tikhamera loko a hlamula a doja hi ta zama ku tshikelela nyana ku aza a hume rivaleni maybe Basan Prit va tiva swin'wana hi rirhandzu ra Jonas ra J John so a va lava ku maybe a swi humese rivaleni ivi a nga swi humesi that's why a tshama question liya mara mina one thing I can say to Basan Prit ne i ku khoma screen u hlaya ti-comments na hina ti-comments a hlaya va kha va ku yena sona so hayi a hi kwati a va yingisela cause a ni ngo hi endlela vona phela hi la ku mi tiva ku ri ka Gaza ku humelela yini hi nkarhi wa so mani u endla ni nkarhi wa so hi endlela n'wina so loko swin'wana a mi swi twi kahle hi fanele hi lunghisa so na wena famba ka podcast ya wena u ya lunghisa ivi u byela co-host ya wena ya ka yona ya cakhandlela hina hi ta fonela lava hi va ca timike yena shema wa ti hlaya ti-comment and wa reply hi fanekela hi lunghisana hi ku hi kula a hi lungisaneni yes hayi ku na hina hi right hi byeleni kuma negative comments ni maswita heta ku byeliwa hi Celela ku Celela wa ku heta ku vula na hina ku hina vudyela teka sayiti ra vona so una right Celela and hina problem na swona yes so fana swo amukela on that note ka leyo ya comments ne ngumela ngomcomment kumgeza kumsubscribe unga fikula for comment unga subscribe asanje fane veta sweswi loko comment unga subscribe anga delete cause lega vetting weekend okay no makwati no I subscribe ben if wa watch mara or subscribe we need those numbers hala kula isekula hala kula malo seta ekulini ita kuramba Celela ita kota komba swin'wana the twins I think ni voni weekend lenga hunda the twins abar ku fambiseni ani masito ku the twins va fambisa makhwaya ne so abar ndawuni yo karhi ku ava fambisa sukise ku nyipila sukise ku unsure mara a ku ri na nyipila ku fa na mabodlela ene ka nyipila ava vulavula hi mic amala ku aswitwa aku tsema hi mic na ne me khosa mi voni the twins ngota the twins ikabe lava nga tshama va ririsa gagachi va ku va viwa swi ku yini amara nyimpi n'wanyana yi kona la like makamalo na the twins van'wana ma-twins leya xin'wana xi khoma xi n'wi ga mabodlela xi ku hi la mabodlela bana na mina the twins lexa kavi xi ku hi le bana la a nga bangi iste bana kuna dikwini ta ku tsama yini ta ku tsama la mahlweni u ka ja via lexi ene divula swone because i mic like inyipi so like nyipi yako khoma mic so a xi tshiki lo nta ku napa even then ku holoviwa ta ku tsama yini so xa nyipi lexi nga phati ya xo the twins na stock mavona lana ni laya ni khongela va sala va nga endlekeli jumu ngo va sala vo biwa kolomo ne or a tsemiwa tibolo leti va ti vula ta tsemiwa mune ku tlhava yo kapi endla swi swin'wana tsema hi beyila swi ri loko endleka swin'wana ya tlhe vuya ka video liya yeah I even have about the twins I think I fanele va landa va yisa lava one thing about the twins ne amakechi ne about the twins ne mi mayevula sweswiwani loko ku ri na something manga twisiku ni va ku fonela ma ku addressa loko mi hlangana swi hindini so ndi because ndzi vona lama kama gaga na yena na papa Martin lamantshwa na the twins na the twins lavantshwa the twins na papa papa nyelet na xinyeletaka le mkobozi va kha va gaga na a Palms ka birthday ya Ben Mayengana so lo swi vula ku I want to catch loko mo lo vona wena hayi mi holove tom bya mahlweni loko manje so ta ku via masungu le mina na philani ba the twins masitive ka video n'wani yo then come off na ka chuwanga tshama fonela ma ku ta ku ba live ne makama vula sweswiya na mina ni nghena panel ni va live ni ma fonela ni vona video n'wani very n'wina miri mi ta ndlaya emako yini
unomfana wa hina wena Raymond Ama umkhale kazo bantu amahlweli like babulala sima silabako then mama ka sona na ku vanhu va bele makhwena vakwati ya makhwena ni ku nisana bodlela rin'we ka rhandani ka rhandani dasana na ngoma leya gunyela yo switakwa swa rhandani a hembe amakhwena a vanhu va kwata gengela yo a yi le makhwayeni yo yi nga na xikhomela sa van'wana va ri ntuku va ri va the trees ni ama swi kota ngoswa ku mateka ma xa henisi ne mako leyi ya mina na twin a nun'wani la ka lande macheli xiwayina xa 50 rand ka henisi nga ri yona mama chesa va na nipi mara ku yinweni ala munhu la ku nwa mina na date na twin ntsena ma xa henisi liya asa henisi machaka loko na munhu n'wana ta swi twa ku leya henisi leyiwani i palpele leyiwani so sikhoma ku liya a yi nwa le mara liya a swi khomaka ku ri yona la yi nwa le hi timisi o ta n'wa mandi ya ku na leyi nga tshameniwa hi timisi liya mara no twanana mina ta no teka henisi ni nga koba ni ya nyika celela nga swi twa ku yona a nga tshama yi nwa phela na loko u nyika mike lange operate ni xoko na timandi na timisi ta n'wa mandi i palpela ku ri u tshama vest this wine ya 50 rand and cospene yi ti pfuluwini yi ta pfuluwini a yi fiki yi pfuluwa laha mona khayi communist mati look pakuteliwa masirheni ka hi Kangwa mandele kwe. Mandi yala kusayidi mala ku Nsuku. Bungeni se ile mepeni phela. Yala masayidi ya Nsuku. Ala mabungeni elimu kozani kwala. Kuna kangwa mandi ala. Hawa akatimba ba akatimba. Kangwa mandi hayi tabia kangwa mandi. Butsan gaza bosh. Atikere dry. Wartiva wet. Solo urtive ku kutakwa. Hayi shirini swin'wana. I'm at the conference. Shirini swin'wana. All right guys, you can get about ne ku continue and me subscribe. Please. And I think it's also better ku ka kala ya katayis ne. Van aba in the RSVP. Istiba ku Yes. Number Ye Nsuku. So ka Facebook. Loko ku tela swinene so it means ku ri swi nga endla ku va na ku pfaleleka a handle and nghena mahala swona and makona la bengi yimi kahle la bengi yimi kahle a handle So ka Facebook loko la ku RSVP ya ku na event under Shangani Gang Podcast Facebook page. Event ya yi kon so ya nan page in and then loko mfika la muku yina yini interested going or what did ngina wa mkon ungazi uyalawa ijeka rifo kwa not coming or interested divula ku yini wata or awuti matwisanyana loko uta tsala ku wata unga hidze ku interested swinsu sweswo eka Bosch nlaku breakela breaka mongu ka mashava kuna ngoro tsakisa ne eka Bosch kuna segment yintshwa ne yes leyi ngelekti leyi vango hile EVUHAKATIMBENI so segment leyiwani Gavaza Bosch na wo ta hi hlamusela o ni rhanga ni yi chukachukanyana segment leyiwani hi lava munhu loyi a lavaku munhu mara a nga nkumi kumbe cha ku n'wi approach swo taniya matwisisa let's say mina ni lava nkata Yesu ne mara a ni koti ku nkuma so wa hi fonela u hi byela ku mina ni lava nkata Yesu tshama siku hi se hina ta maka sure ku ri mi endlela siku la mi nga ta hlangana mi fika mi tshama la mi vulavula mi ri vambirhi n'wi byela nkata Yesu mina ni twisisa sona DJ it's on us ne DJ it's on us hayi ta va hi lunghisiwile ma hi nyanya mata ma ri kona ma swi vona so vo sesi a swi endleli n'wana na ntsena na wo loko ku ri ku na n'wana lowu u n'wi lavaka ne wa kota ku hi tsalela ka nambara leyi nga laha hansi ivi then oku okay ni lava boti wa swona ni lava Mashava mara a ni koti ku n'wi kuma and I will talk to Mashava hi mi nyika siku mi tshama lawani a hi ngheneleli nchumu ma vulavula mi ri vambirhi n'wina ku kanjhani ka laha u nga twisisiku futhi vakakovana ku zi ku va na mhaka ya ku unbugging wa Gaza crash swi ya ku yelanini na sweswi yes leswa swi vo sis Dolly dia sis Dolly leyiwani yi simple ngopfu wo foyina ku na sesi swimanimani hi leyi nambara ya vona if na yona kumbe u swi tiva ku va tshama kwihi ni lava ku ya ka date na vona ni lava ku va byela ku nene ta le mbilwini
phela swi ta tika no va ku ala ka tikhamereni EVUHAKATIMBENI EVUHAKATIMBENI so n'wana un'wana loyi a lava ku joina a lava ku va part kahle and I act laya swa mapela ma twisisa swa mapela ta nga ri acting a ku na ku lawa loko vanhu va ti laha hayi va coaching I think na ka mtshama hansi va kona ngopfu lava a va sendeli ti request that time unfortunately we boha karhi but Shangani gang yi tisa swin'wana hi swihi swikwala se ta ka ti vuya ngopfu maka yo hetelela mfo hi nga za rivala ani va ta yi tsala hansi futhi na le ka page ya TikTok leya EVUHAKATIMBENI kombela posta hi huma EVUHAKATIMBENI please yes then maka yo hetelela manager philani va sunguli Gaza Kitchen Freedom Park a Devland Gaza Kitchen i mobile kumbe ya swi tikomba nga ri a ndzi va shoko ku ta ku ri mobile or kanjhani mara vale ku la nga ri hi mobile vo ta dzima straight kwalaya loko va Gaza Kitchen va ku ve ri i Gaza Kitchen oh no it's a good one. Speaking of Gaza Kitchen, so n'wana lo a nga na bindzu loko u lava ku advertiser woza u hi text ka number leyi nga laha hansi hi ta ku sendela price list na loko ri ku u lava ku va the main sponsor xa podcast yi kona na price ya kokwalaha o u lava ku partnera na hina u ta hlanganisa na hina kwalaha hi byela ku hayi mina guys ni rhandza ntirho wa n'wina ni kombela ku hi va partners in this way and this way and this way yeah so space xa advertising xi kona ma swi vona ku tinambara i matutu vana va tavasi loko u ta haleni u nge suki u nga vangi na client na yin'we ka bindzu ra wena se loko ri ku u lava ku advertiser i kona Shangani gang dial number leyi nga laha hansi ka WhatsApp u ta ku sendela price list tanko okay and yes and ya ku pretty right oh ana ta vlog ni vo yintela ni twisi ku endla ka ku leta mtrapa no hi nga rivali ne ku no va tsundzuka ku hi le ku fambeni se loko u le UL Shangani gang yi ta fika yes loko ku ri le UP Shangani gang yi ta fika Northwest yi ta fika Cape Town hi le ku fikeni Mpumalanga hi le ku fikeni so tshamani ka mapage ma hina mi kha mi chekacheka tikomesa hina mi tshama na le ka YouTube la ka hi dropa ti episodes va ta kota ku ri ya kwihi rindzeni kambe hi confirm ya le UL ne yes ya le UP ya le UP ya 6 September so ta va hi ri kwala a Hatfield a UP hi kha hi hakatimba kona so n'wina va kwala ma ta ku send na date mi ta mina hina Gaza Bosh ku na swin'wana a ka ri na swin'wana u famba ndlela yaleyo i kha ku lava va nga na mahungu man'wana maybe va twa ku nga ri a hi matekatekangi va nga tlhe va hi tsundzuxa ni tsundzuka ku ri na man'wana lava maka malamulele van'wana va tera a hi ma vekavekanga kahle a hi fa hi matisa futhi lama mathicara ro tshika sati tolo ka Facebook swo engage leyi ni hluvula ringi mara ta veka hi siku rin'wanyana next time ni ku la hi le ka timenemene ta ka Gaza Dango